Beograd i Priština nisu postigli sporazum oko pozivnog broja Kosova, jer Priština uvek dolazi sa novim zahtevima i aluzijama o tome da je Kosovo nezavisna država, kaže Rasim Ljajić za RTV. Bitno je kako će se voditi taj broj. U redu, on će biti Kosovo, mi smo tražili da bude Kosovo zarez Srbija, ili bez Srbije piše Kosovo, ali da u fosnoti piše da je to geografski kod, a telefonski broj je praktično dat u saglasnost Srbije. Ljajić tvrdi da bez saglasnosti Srbije Kosovo ne može dobiti pozivni broj, jer pravo na njega imaju samo zemlje članice Ujedinjenih nacija, što Kosovo nije. Kada je reč o rešavanju pitanja energetike po Briselskom sporazumu, Ljajić smatra da Priština na mala vrata želi da postane vlasnik gazivode i dalekovoda u Lešku. Osvrćući se na rezoluciju o Srebrenici, kaže da je u pitanju velika medijska prašina koja neće doprineti ničemu, ukoliko nije prihvaćena od strane većine stanovnika naše zemlje. Rezolucija u ovakvoj formi više služi da umiri savest onima koji su mogli da spreče zločin u Srebrenici, a to su međunarodne snage koje su tamo bile, nego što će doprineti nekom procesu pomirenja ovde. Treća stvar, mi se ovde nismo izjašnjavali o pravnoj kvalifikaciji onoga što se dogodilo u Srebrenici. I zato ja mislim da je čitava priča pogrešno postavljena. Ljajić kaže i da mu je haški optuženik Ratko Mladić rekao da nije kriv za događaje u Srebrenici. Osnovna postavka jeste da je zločin negirati ono što se dogodilo u Srebrenici, to niko ne može da porekne. I druga stvar, takođe, ništa manje loša i negativna, jeste da vi sad pravite politizaciju od toga. Međunarodni sud pravde dao je jasnu pravnu kvalifikaciju tog dela, presudom da se u Srebrenici desio genocid, ali Srbija nije odgovorna za njega, dodao je Ljajić. Stoga smatra da je odluka premijera da tamo ode opravdana.